MP Gaurav Gogoi choki hola long nang kahumri. Patumi Vosigache Cloni Pipe Horny, Lakha Crazy, Lamphere constituency angkang, APHL siya song atum by Grayli Kepadopon. Lakha Krehini Puloni constituency BJP candidate Kangbura killing upon vote kerek Amekangni. Jilang Sopathua Klamlun kana Hongjay along polling station ke Thomarada tumpen candidate upon Karcho me ke Pamanpon. Dikrut killing Amekar Om Huing Tipi Arna Makuru Pining Kaching Sampen football tournament ki Bipon. Neleberta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aphangsi Bisranat Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom Tane pinia bertan non angton pen arjikta MP Gaurav Gogoi choki hola long nang kahumri. Lakhain koi raphon Nilip MSC constituency ke parlo choki hola moi krorong Pathua Klamalong. MP Gaurav Gogoi Congress candidate Samson Ingti upon vote nang kerek pi ame ke padopon. Patumi Vosigache Cloni Pipe Horny, choki hola moi krorong Pathua Klamalong. Congress candidate Samson Ingti upon vote nang kerek pi ame padopon. Bangso me long MP Gaurav Gogoi the Nilip Congress candidate Samson Ingti upon ke pahai vek ji upon vote ke pangroma long Sherabdul. Nilip Congress candidate Samson Ingti pen rada thengno ka ningje pon ke election jong si haidat lo pulotangti Nilip along paching thora cyclem pon bekpo lapen article 244A akama bangke Nilip pen amat si pangcheng pon bekpo kusi rada long lam chak chipi pon. আজি কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচন লৈ নিলিপ সমষ্টিলৈ আহিছোঁ চেমচিং নিংটি ডাঙৰীয়া হৈ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ৰাইজে যথেষ্ট আশা কৰি আছিল কি আজি এটা বতৰ ভাল হ'ব কিন্তু বতৰটো অলপ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আজি আমাৰ কথাখিনি ৰাইজে খুব ধৈৰ্য সহকাৰে শুনিলে আৰু ইমান বেয়া বতৰত যে ৰাইজে ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে শুনিলে এইটোৱে এটা প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ কথাত যুক্তি আছে আৰু আমাৰ কৈ যোৱা কথাখিনি ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কথাত আমাৰ মাত্ৰ তিনিটাই হ'ল প্ৰথম হ'ল যে চেমচিং নিংটি ডাঙৰীয়া এজন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী আৰু আগন্তুক দিনত এজন আদৰ্শ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আজিয়ে তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দিছে যে ৰাইজে যেতিয়া বৰষুণত তিতি আছিল তেওঁ নিজৰ মঞ্চৰ স্থান এৰি ৰাইজৰ মাজত বহি ৰাইজৰ কষ্ট তেওঁলোকে বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে দ্বিতীয় কথা হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যে আটাইতকৈ আমাৰ সমাজৰ মাজত আমি এটা মিলাপ্ৰীতি মনোভাৱ বিচাৰোঁ কিন্তু বিজেপি যি বিভাজনকাৰী ৰাজনীতি কৰে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ মাজতো আমাৰ এছটি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ মাজতো আজি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্ম নামত এটা বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি কৈছোঁ যে সংবিধানে যি আমাক সুবিধা দিয়ে সংবিধানে মৰ্মে আমি সকলোৱে ভাৰতীয় নাগৰিক আমি সকলোৱে সমান আৰু যি অধিকাৰ এজন আমাৰ বিভিন্ন মানুহে পাব লাগে কোনো অধিকাৰৰ পৰা কোনো এজন খ্ৰীষ্টিয়ানে হওক বা হিন্দুৱে হওক তেওঁ অধিকাৰখিনি আমি কৰ্তন হ'বলৈ নিদিওঁ আমি তেখেতৰ লগত থাকিম আৰু তৃতীয় কথা হ'ল কি আজি সামূহিকভাৱে আজি যি মূল্যবৃদ্ধি সমস্যা অৰ্থনৈতিক যে সমস্যা নিবনুৱা সমস্যা আজি বিভিন্ন যে প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে দিলে এটাও তেওঁলোকে ৰাখি পোৱা নাই মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ ঋণ আজি মাফ পোৱা নাই গোটেইখিনি আৰু 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াই সপোনে হৈ থাকিলে আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিদৰে এটা উন্নয়নমূলক এটা কাম হ'ব লাগে কামখিনি হোৱা নাই যাৰ ফলত আগন্তুক দিনত ৰাইজে চেমচিং নিংটি ডাঙৰীয়াক ভোট দিয়াটো প্ৰায় নিশ্চিত কাৰ্বি আংলং যিটো আৰ্টিকল 244 এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব এই বিষয়ত আমাৰ দলটো আটাইতকৈ স্পষ্টবাদী ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াটো আটাইতকৈ স্পষ্টবাদী কৈছে কেতিয়া সমৰ্থন জনাইছে কিন্তু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া কওক তেওঁৰ স্থিতি কি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কওক তেওঁৰ স্থিতি কি তেওঁতো চৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ মেজৰিটি আছে যদি তেওঁলোকে বিচাৰে তেওঁলোকে আমেণ্ডমেণ্ট আনিব পাৰে কিয় আজি তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই আমাৰ স্থিতি একে আছে আমাৰ স্থিতি যথেষ্ট স্পষ্ট
কংগ্ৰেছ সদায় বিচাৰে কি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জনজাতি তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে আৰু সক্ৰিয় হওক আৰু ক্ষমতা পাওক আৰু অট'নমাছ তেওঁলোকৰ এটা সুবিধা এটা পাওক যেহেতু আমি কাংলং যিটো গৌৰৱ গগৈ MP ডাকে বাংলাম থাক ক্লাডাকখান বনিম ini tum kado udah sini loh je Karbi Anglong Autonomous Council on 8 June ni buat job itu kasu kangwai lo kasi alang di dak pimpin hasi bang itu kasi alang di kani jadi kang alang kali tum Willy Barat wa pancot kali Karbi Anglong ara dapat si nang kirai kongres atun pesan si Karbi Anglong di nang kirai so alam sini kan kang kasi ini tum kado udah sini lagi di BJP Karbi Anglong Chokihola pen Anilson Rongphar report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthor angton pen langitha. Patumi Wosigat Chikloni Phai Phor ni Lakha Crazy Langpher constituency angkang APHL sia songatum by Greli ke padopon. Patumi Langpher constituency angkang along APHL sia songatum ta ingtang rak mateke ongdong amulok dop angthek chapaklang ponsi Patumi by Greli padopon. Langpher MEC APHLC candidate Kongrong Pia Hin Pen Perangke Tengno ka Ningjay Dona Tengke Nilitum APHLC Songa Pan Kapre Kapre Songatum Ingdug Wok Pusinang Kipu La Sopotsi Pini Nilitum APHLC Songke Ongdong Amulok Chepaklanglo La Pen Bay Greli Tame Padoponlo Nilitum APHLC Songke Kangdo Kalisi Kangtang Lokji La si non MEC Kilikta Langpher ke Nilitum APHLC Song si Highway po Ate ke Ongdong Amulok Langpher Arat ke Nilitum Asongalong si Do Etlo Non kibenji MSC election ke nilitum APHLC asong le BJP tumlong kachadan dunji kali. BJP si nilitum APHLC asong along nang chadan dunangji. Athe nilitum APHLC asong si ke hailo. La hu asai deng polo la BJP parti tum paritum Karbi Anglong pe plung yui pusika matha. Lasi non ke te dang te jongsi eprang ba jongsi APHLC ide te langphera phanang li hinpen kopi claim munji pusika monthi ba kachisik pondol. Nilitum niliphan rat sinakangwai nili rat kam si claim pigi nitum claim et unji chipindak taun development akam BJP tu ke claim ne Congress tum ke claim ne aga prega tum ke claim ne akamal ta tum claim pachun daji ako kiun ta ja kongdo popila ke une det po Karbi Anglong la ana tangka keong ihe masar nu ke chiddi pa bhansi ta me ting rang ende pinta tangka poisa le chiddi sita un la ana poisa keong popila ke une det po si Himanta Biswa Sharma ki bang hut lada Karbi Anglong phanhala bokajana long district pamanji pu aputhak nali tumla APHLC aputhak nangtum songpen kupisi pudunji nilitum ke badha dun loke itu ke badha dun lo sita me ki ong dung Karbi ara tumla sonsi ke matha je APHLC tum do ye pot la tum ke claim ro pot la tum claim popon ni tum phanang chwa khalo te ni tum de to ke song nang ima la so bostu ni tum de to ke song nang pomala so kam ke ong dung tum nang tame nang sam dung ye sonsi tolang ni tum phanang hodai pe je sonsi alang ni tum ke matha BJP tum talabang so kanang claim du nang po Congress tum nang claim du nang po halabang so Himanta Biswa Sharma apu kaning ye alam ke hala BJP tum ka Karbi galima Karbi ke mati di alang ni tumat beta nang virun rara poke alang ni tumat so nang virun rara poke alang ni tumat long le phelang nang virun rara poke take asalang ni tum nang khirap du nang gi tapen hi tu APHLC pen ke so dak sini tum na bang se kham khe dunji Karbi Anglong Bolong Kamachi pen Rajesh Ronghang report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthor angton pen langitha. Lakha Krehini Phuloni constituency BJP candidate Kangbura Kiling aphan vote kerek amekangni. Karbi Anglong Autonomous Council Kiling apornang tibok hera jok ajoner lo do de sangse si vote kerek amekangni. Lason si Karbi Anglong Autonomous Council Kiling along Kachepati Dunji Phuloni constituency along pen BJP candidate Kangbura Kiling aphan ke ongdong vote long lo pu Karbi Anglong angdang pachatangji aphan kabor i.
Bangso vote kerek ame long kachetong dun lake Ward Commissioner Lolit Bay rong asar Joy Singh Ronghang Phuloni Mohila Mai Phikakrung Tisopi BLCC members Komal Mazumdar BJMM members Sobita Ronghang Piatum chetong dun Karbi Anglong Thenthakat Pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthot ang ton pen langitha. Jilang Sopathua Klamlun kana Hongjaya along polling station ke thomarada tumpen candidate upon Karchome ke pamanpon. Lakhaing Koising Hasan constituency ar lobo signify phorni Pirthe Somindara Dangwar Monarani mate World Environment Day pacheton dun si theng piaklim so ke esita me dengpon. Lapen puthot anarlo apor porphai krehini malompen bike rally longlit pen jilang Sopathua Klam anpang chengponsi porphai si malompen lun kana Hongjaya along polling station ke thom ke parlo arada tum suri armuche tongpen BJP party candidate Amar Singh Tiso aphan Karchomate vote kerek ame pamanpon lo. Lapen Disobai Higher Secondary Pathua Klam Sitami polling station pli arat armu chetong ponlo. Lason si non hejong APHLC ASDC asong pen kache o abang phuatum sitami ongdung a phailong pon bekpo pusi thirkluk alam the jai ponlo. Labang some along Indian National Congress pen bank cap so se abang phubang phiatum BJP party along chepa ogdun. Lapen candidate Amar Singh Tiso hin pen sitami lam theke jai pon ateng puluti. Non ephong MAC kilig along jong si Haidet pen council ingni dunlong mote Singhasan aha war ke Charlie ahemati Singhasan college sitami hang dun ra kim ponlo nang puta rada thengno kache chak padupon. Karbi Anglong manja pen Momita Timungpi report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthot ang ton pen langitha. Dikrut killing amekar om huing tipi arna makuru pining kaching sampen football tournament ki bipon. Patumi vosi kache kloni phai phorni dikrut arong amekar phudang ing tipi alangli lake madurga kurupi alangli arjiding kloi penang archo bombang bomsi piningan gining kaner tep anso senang plangsi alangli ning kaching sam ojok alangli arna mate alangli kachardom bek pai madurga amen NC alangli football tournament match ki bipadopon. Labangso ke pathu ke ha anong elake tangka suri cap lapen aduna nong elake tangka suri choksi labangso long trophy sita pidunji pu hadak mamandeli atumpen nang pachinidun joining apor lake ni phai phopen mo ni phai krehini an apor pipon lasi patumi ke chengsi ke pathu pon along lake atur kimi FC lapen nohorjan FC hini atim pensi pathu pon lo lapen atur kimi FC tumbang ke thoma golan thapon lo lapen nohorjan FC anathu bang ke EC golan si chipidulun chotlo Lapen bangso ke cheng sia long rong asara tum chetong dunsi Durgama kurupia phaning pathe dunsi me arbang RDP dun. Karbi Anglong manja pen Momita Timungpi report Biswanath Karbi Live. Tangde pini prime time berta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.